Konsoba Agradaa, I am Nana Agradaa, and then they were Babonti. I've been making some wild allegation. They are far also for Penya or that APC. I sorry no, I know me, Papa, Reverend Obofour. Now, I was your phone, someone did to the journal, Eddie Uchima, yeah, Papa, Reverend Obofour, a Chiankophobica, so one more milking or no Konfoba Agradaa, and free at Yasafo Assassi as soon. Now, known as our ordinary Pimu, one up no as short as what tea a year a bino, Uncle ye, Alpha Aman, would be a year and 7 Sonia that pay chance with chat Reverend Obofour any a biomunso, near associate pastor and answer software, needing a day, yes, savior, or no suno, or day in the dear Emma no, or one not ebusia for, then someone would de to the Johnny as a winning, and say, can't edit on a man go video no and brand bar, the betwaso. Ababa wana o kan semono. Oni savior and come on ma bwachre no. Eti savior ntimi ma bonte me kan kya yesa ababa wana onimu no. Oni ni di nkomo, mi dwale, mi ni sika, meye mobile ne ama wo, meye se ama wo. Oba ne se me fa de o me ho ne mra na ansa me fa de mra. That means omu mienu no. Omu no wa wi o makokutire. And there's so madaye. Eti sa nipa we mienu na se ba akutimi ba bonte me ka se ya wuka kire me se Reverend Obofour bo pa anaso oni savior te ka mu ma Reverend Obofour frey o frey phone so e ma ne ka say Agradaa ne de ye kunu sesi a ye beka si me ne wasem ntimu ntwe kakra Kevin so ye kunu sesi a ye beka si na busuafo be hu say ye mea muti krom ha awudi a shenipa dwimu ma makofo obi free Benin o meku nipa no onko o kira de akiri aba obi tuo da ha na police for investigation wo Ghana ha na nipa na obedi ewu no what ofri Benin ne baaye no ofri Benin and e baaye no kura samwa e betre TV so ankanti ya bopa sie me bomi tuo enku mi kwa bomi tuo enku mi yo hey crime sabadwo wani mo guase now wait. This is just the beginning. We are shasiye and niama this last me tena ha say kan. Me say ade bia wo bia dwen bia fa nipa ho bia no. Ebe pie o. Ade wi ase ye ni wuni wei. O ne yakasa. Ababa we kan ye. Sekaya ntimi anya oni save yankomode a. Ke nyina kura betimi akasa e bi kura obi ni mu na abo ne paso me kasa mfanto save ya so. Eso we dia prove am yenya enkomo oni savior mi enu ebo it is show perfect say ababa wana sam na oka no onimu ni oka first one ke fa come ba so second one fam na me ame so yate na mo de mo tsa kromo an mo fa bayi muntu nuro sisa abosom na na me kwa hwe asofo bi preach okotu quotation a wo se obi a osuma honini abosom bi ensi da bo nkuno sofo na ese edi kansi wa aboku bisa wo abosoma kese no na wo kom e na wo de Bible atoso etu kura de e wo se esi wa boy san hyew e ma wo da ne nson ya hyew e ma wo da ne nson asofo begira TV so instead se abeka asem nyansasem atu ni padwim no e kwase asem nko a esa se ya tu nuro ya men freyen enye nya medwuma ne ye all court pastors abonsama sofo evil pastors awieye brei ye di sika kata nipa ni ene ye jimi wo man mu ha ye nka o masem ni ye di bone enye Yakobon ne bo nipa ho afofi a we fiafi abo Agradaa tuo back to sender and parliament me yakumi bone ba ne ma yo he mekumi wo bone a wudi no ne amafo a wo ye o man mu e tu futuro gba Kristofo ani enam usu nti a Kristofo ato aba and then we are so for now beto the system ni mu a wo pese wo konka na wo gidi nti na wo plane yanya ne say wo na ba yi wani so meka na kra hene ba say wo te out TV yankoboro no enyi ni twanto so enyi video no meto abonten na no wanya dan ya buru nipa de yi ni twa beto abonten no na no ya pam na no ya mpam ye mi wo kumi nne me samai kra de obeya kra de e chen de mete ya mi yi e me bo obi tuo ngu no simply because or can wasem tie mbobo di tuo Ghana mpanifo tie a police fo nso tie enya me na meka se nipa tuo man mu ni atimi bo obi din se eso nko bo obi tuo
no ya be jana said ye nyina ti mani mu ha ye nyina ti o mani mu ye nyina ya ti asai adwem bone ne awudi sem ayamma adwem mone ene awudi sem ayamma e de na moje wo wiase mo de kwan ajapade mo de kwan ye kama sem anka ya sem asofo ni abegina TV so ni ya hyewi ni ya buagu so ya no mu belelen ni ya no mu kode ni ya say ya say chom ni ya nim ajibi say jobi ni ya nim na ajibi say jobi ni ya digila TV so ya say ya asofo ya kanyame asem na odie etwea de kote ho nsem na asofo begina wo beka na adwina bloskoto ohu ni onka nyame ya ne se felo wabobọ nkrofo pa kunwei eti ade a chi se Sunday ya meti ha make say ohu mi se na ne yam ahye no fi se watue sika se yenkume still grande yenkume wo no betwa ohu abekum nipa na wo bo ne pa no onu wo ne besa ku wa mi yenkume mi nya obi abone na obi abekume adwuma da manim na so mi nya niye eti nyankopon no obo me ho ban no o ma wo sabe kwase asofo bi te se wo awo no nim nyansa wo de ne kwase asem na wodi o man mu a wodi sika ton krofo ye ntimi nka wasem no wa be ma wo kwase ampani we hu ekwan se be kume my odan nyam ma wo kwan wo se be kume he de o kire mo de bible atoto nuro ne abosom so na mo sole aye asofo ene ye asofo ene ya sofo na mudi nyameso makata moni ena mudi bone na muku nipa wenya nyame na abo na apia obati ase Kevin ya bodi tuo obati ase oyo hene ba yakobu ni kumase yi ni twato so obati ase Agradaa yakuno na kwase bia begina ose an me na me hye ho nkom so na wono na abo pa atwie sikatwi didi obati me sika se amato me nkwa hey ene back to send away ubewu na mete ho ube wo mama ba wekipi me na meti asase so na wo ba na wo so ka wanu mu nsem no mumie no nyina amaye bone e ba ne se na wo tisi e be ku obi wo ama meka watena wo abesi nne enye nyame won kunku na abo nipa ho ban a enka sa abrei no kadwo mo be no ma ya wie fi se yeti bia ko fa nipa da sani afi Benin abankran so me kume bra kwa siafo na obi ba bo bread di sei atena ho kwaso obi meku no enkurasefo a mo free kumase abetena nkan a mo se mo de mudi nyamedin ana eya asole na mo kurase mo nya sika e won krofo e bo mo ho ban muadoma sofo ene mo mumpo atete kwa bi se mo enkurasefo a mo tofo a mo kasa mo di kire TV so ene mo kurase mo wo obi e guide mo kurase mo nam a mo nko mo nam mo kwase mo kro bia ntimi nya mo hwe na nya me Agradaa no ti hei me obato me nkra ha o papa krom ha obato me wa ha nipa na wo be ko bo pa so o me kume no wo no be san be kum ne mo kwase wudi sam na agigi mutiri mu a mudi free kumase wa be gu nkra ha no e ka san e de na moje ma bo pa bo ye ka sam mu obi so ye kokum obi ye ni ntronto obi so obi nko ayi sofo mu atimi kwa makwabra ni sika Messi, and some way baby piano, where you kept what? Na Yankopon, wash us see no, or the back query ye pa. I did be a nipper be as a Sunday farm, me Agradaa. Messi, a bit Pia son of 2020, I go over. Software, from who ya software. What? Say tight church now, I bet you Ghana. Eh, say tight church, say tight church, if you are butchery. Would you say tight church? We say tight church na wati wo krom ha wo madi pa ho nton no emwa bi e na beba wasole emwa omo mani mieye amo ya mwa e na betu omo na aba wo wasole Satan church, the church of Satan Ghana ha e bi na apie wa ha no so fo otimi bo pass yen koku obi kwasiasam wo yire no wakun yire awie wo yire no wakun yire awie no abeku meme ama me kunu ne me ma be ya janka from so bi nim wo so be di kan wo jame ama me na metena se wo yire no waku no wo yire no timi ku yire ama wo man toto fefefo no ye nyanka de a ene nya me ba makwan ama wo su waku me kwasiasam wo yire tira se hwa wo man toto fefe no na me de e meku me na me kunu onya de hwa me ma wo su ye bema ye ka na waka enkobo paasiem na meku obi wo ye bema wo su wa hoden a hwa ne kote e bo wo ha mu a wo kasa bomidin Agradaa
so me kasa na wo no wo be kame na me se me bold ya me boldin eya Obofour me kasa kwaku Obofour obi nim owusu bempa opambo hwan me boldin mo ko gina mu TV ni so na mu jimi a mo fa wada e kwa ye na konfuba jimi me na ode me a bomidin na Agradaa na me so me nye wo so say yes me tiase na wo pa abo no me mu ye wo bo pass ye meku ye nku nipa just like that na ade oba chembo krasi ni awanya sika so untibi nrese wa fa ne wan wanya sika so sika de mfataw untibi nrese wo satade a on satade papa fake niama nko na wo hye omo ni ani na omu behu fake niama nko a wo hye Gucci ye fake wo hye Louis Vuitton ye fake wo hye Michael Kors ye fake you can say branding bebre wo hye bia na mehwe wo hye bia mehwe fake and on me na me is legon ha me go say na yere shopping bia me basin di kura wo ka so onko ya shopping isa shop mu a onko because anyama wo mu nyina sebe fake ho na wo yiri gina shopping and your video no beto Instagram en kura se fo mo nya sika train wo dia be wo so keje sika doctor I'm into aso a on train na wo dia be wo so aya ha de ai we dey ko sa doctor makuma pa kutame hey doctor nipo be di wo agro no ya una di video ye se yesum ye me ku Agradaa na we ku doctor Allahu akbar nipa no so ma se ye meku ye maame Agradaa no ene ye watiti twen yesu ye beku o ye yesu na wuo se wagimi a wo de fabra ye twen na wo save na wo so wo di ma wo ye sa save na waje contract onu no beku no onu na nipa no beku no and onu waje contract no and o dwana num se yes save na say e to mo bibi o mo ko save na ho save no na say ye meku Agradaa ye nku Kevin wo hene ba say wa ye mmoro no nyi ni twento so yate kurasi ni bi te say wo kura na wo so wanya sika kura wo ye nku atete kwa bi sa no a wo ko gina property so wa se wo shibugu so wi apetition ko gina property so se ne konfo ko gina na busu mfia wo gu nsa no sofuo wo ko preach a age mo de gin afra ayi ensafuo wasiafuo e de garlic ku atum enoma ansa no ko gina property so sofuo mo gin safuo ansa no mo gina property so wasanya audacity extra TV so e kasa bro Jimmy nya no kasa all the name of so wo ye sofuo nti sofuo ti mi tam sika kwa makwa ne say mu ko twa fake money na mo seda e fa sam nto Agradaa so na mo fa fake money no wo wie wo kofra kodan ka se sika na wo de ma brante no fa mra adwuma na wo de ma no waye eti twen emre ne beso adwuma na wo de ma no a wo sa twa wo ho ese ye fra brante no ese sika wo de ma no fa mra na brante ne se me ka jiro say wo de ma no so fa ko twa fake money wo twa bottom ma e fa ma to Agradaa so me se boboba o mu nyina be ba bonte one by one nipa no so awosoma no e ma ne ko friend no wa recording at ho wo sansu e ko bopa almost sankrofo na omo ko demonstration ko NCA Agradaa ene e mo ye o TV so enya papa we jimi fo so fo papa ya ko boabo ankrofo no ko NCA e betwa mimi TV sure na wo TV station na de baba na ode ye ho krono ya kom ya na wo kom busum ya na wo som me no nyina ya konfo mienu konfo bad konfo bema eti krom ha ya nka da o konfo bad konfo bema krom ha ya nka konfo bia kontokwada eso de enti de bia me no ko ne se wo de wo ye konfo ene wasa kotam bible de atoso enti wo ye tamfo ye no be ko sa until say wo be yi mu ba ko ida so be yi bible na free so no ba me yakom nie nyina ya gro ye ntwene ana say wo be dan ntwene no ne abosom no e de akogu abusuafie nie wo se de wo du sofodie papa ye ko ka wo ya wo se emeku yan obeba me ya gro ban no ye ko ka wo ya wo se emeku yan boni be no bia yo emeku boni be e no bia ye ayam na meku no na wo kura wo ti we se nye sika ye ka mema kura ka wo ka ho ye enye sika e na afefre ni pani aka wo ye ka bema ka ye bema amuta
bema wuntimi shenika wo ye bema wuntimi shenika enyu nan si ho wo ye bema masa kowachi kura kowachi na wo grown to ho ebi ma ye chenwo ye wo Ghana hasikafo wo ha pa enso mo nkasa ye wo sikafo mema wo krom ha sei enso mo nwe body mo mu nuanom enye wo na wo de sofo atale ho na de papa ya atale ho e na jimie saa na wo jimi wo krom ha na wo jimi oka me ba beka wo ye bema no wo bomidin na Agradaa na me so ma betena na me so ma boldin na fe de afeso eno na kwabo paase e mekume na bida eno na kwabo pa na me me yo ba kwa me kwabo paase e meku me nu nya tokwa me kwabo pa si e meku me kwabo bi paase o medi watem wo de wan wo kwabo paase e medi matem ya kwabo paase e mfa asem to me so wutimi ya timi di kwa police station nyina ko tue sika police ni na wo tue sika e de man so won chiri mi ntum no ne nyina baba bonsen wa sia pani timi tue sika e ma police ni ese gidi na kwa kira Agradaa wu sabete ha wa block police ni no ese ye ka say ko chene no manche no na ebusiafo say na ye maame Agradaa de ensem no to de dwa a chese ye papa on allegations na wo make a o chim aso opese wo modi esan say ye papa ne nche da ma bonte me boni dinsi pinto onu susu ntimi modi ba yeto ono de wo kasa a descriptions a wo de nyina no ama chese wo dudo na ani akwa kwesi ye papa Reverend Obofour eso san sa chese no di kan boni din de so in the midst of a year in the conversation and some no say ya maame ni abrepa na busiafo mention allegations a ya maame level de tia ya papa yi say no kresa na say anase say nukure bi ewo mu de a ene na aya asofudi asofo ebo pama ekofo kum nkrofo ebo pama ye kese ye di eye enkofo ewo nu na busiafo emra ewo meyi emu de say de ya maame yi enken no kre na se yempenifo ye eti de nkrofo ekeka efa asofo binom eho na se ni nyina ya hwe han aka ya no antum esanse ye hu sa sofo na twituo esanse ye hu sa sofo no ekokro no bo anase wo ku obi enu ti ye ntu na mondia na enie ebusua enu ebeboa na eba ne sanso a sofo wodi se adwuma anase sofo a wodi nyamedwuma anase waba in the figure of self wo ye nyame anamusini na obra anase na muntu bi sei na wuto no ebusuafo den anase he na ode ne nsore ma wo mo ewo nase ekọ akwa akodu de ye ma media ba betu edwen wo agye ntwefa ensem yi hu ene se ne den na so betimi aka de afa mo fabra e wo tuma AIIege comment section e bi mo so like videos na share e all the social media platform and so follow ye our IG page and your Twitter page so tuma AIIege_ekeskapa and in the sene ye besan edi share